خان أراد أنا كوهم تو خيس جرتوس ربي فرماتنا ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برينك يا خم بهجرتن خن بهجرتن خن سجليه يا خن dhageeffadha هجرتن الرانتنا نعم سبري هدو تكاني سنبران قاتشو بربادا مي نهر دفع قاما قلبي غيسانين سنين جام ما لسيني سيويتن دنيانتن لا تساوي عند الله جناح بعوضة دنيانتن ربي براتي هنگا قوف لا بو خيتك هم دالتن دنيان رمتونا يوني في لالتن يوكا چلو قتين دالتن يوكا چلو قتا جبدن رينگد دا خاقون كي نجر الرانتنا نجرو الرهدو خيني أبان كينيا دينغد نجر عران تنانجر دنيان تو وهو ماتي متدو نتي سر نجر برود أبام دنيان لا تساوي عند الله جناح بعوضة نما أقليك أبو توتو إزيتنا الروا أو مشتا دنيان عران تناني أركتا بروني دبتا عراني قمدا بروني قديتا خالين قدا أريكم مجورا خالين دبا أري أركتا خالا بيس نما أركتا خان أراد أنا كوهم تو خيس جرتوس ربي فرماتنا ما فيها وبليس خيا خبا هجرت خان دي هجرت خركون الدار كاسك أبت ربي القرآن يرود بات إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ركون جمتون في تيور كاسك أبات بلون بوداني لفتي أبشير جاربي سيكم ماتشيس ربي كيدو عسر ركو جمتو جرت وجي بل أجرب بلتي تيتي سلام بليس خيا خيا سلام أري أكيد خيسة جرتخون أكيد أري خيسة جرتخون أكوان زلالة تتفوفن سه يهوك أبينيا في بدادنا خيسة جراتيس ما يبيك أبينيا في بدادنا تكبدخون خطوم ملت جرونتون وهو ماتي متدو بيسي نمني جرونتون قلتيف ورا آخرة فيتيف وأول كايا تشاديمي وسينك إفتشاديمي تدو نما جامدو نما واقف إفتة جامدو بليتي ديتا إسلاما وبليس خيا خيا إسلاما إيه سانجر الدنيا ترى بكتمين جر مالين قبي فد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ما يفكر هذا جان وسوني ويان قرمات خيسانين بفن درت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أكلنا ماتي يجون قمنا ماتي يجون نما إف ما دهالي إف قرته وهم بروتيف واتخايته وهم بروتيف واجرقته جنتو والناتيف مدالوك أبتو هوريان قم تكان كوفدي أبيني أنقم تكان كوفدي جروا كم كيس هنجرا أنقم تكان فول درخ يبري فدي دنيا وسنتين أنقم تكان فول درخ يبري فدي آخر يادون سراجرات مالف جنان ميكا قرر بريدا ببريدا ميك خنور بريدو ميك خسر بشوكا ميك خبشك جيت مدنيا تنا رادي ما جرو أركاج روان تيل جيجو دنيا نو ماتي متي هرارك كورا برو بلين سينا تكون دبسي مولين عرق كيفن وانا ما جاي براي اسني قودو فديتي مال جاسينيتشي هذا مناتي في أبا مناتي ربي كأنني أددا خنيف كونكولاتا متى ساني منا متى ساني كابيني جيا متى ساني بش قراني نعتمي أوا أددا خضرة أدداتين فون أدداتين قرطمي وانا أددا قرسي داف يخاف فترة في وخانو تشريداف ليه فتني نعشاجرا ورا ربين هنگتي في الدنيا ترتي كأنني سرّه إسحال لجوتو فولا جولما كابن ببريدو هذا مناتي وجين إسا تلفته نياتا خان أسبافتني فولا خيسول للالاني هذا منا خيا كم أفاولي خاو رايساني جو توكو خرر أبته ولا ديدا إن يا ور ربي صدق أنا أبو ساجد وقال له نجوم ساجد جتو فولا سهراركم ملتا جزء كان اللالانو قام نسانا مجبسيسا هجون سانا مجيب بسيفتي ريفرنسي سانا مجيب بسيسا وانا كان عاركم فين يبان من اخذ غنا ما خنيسا في فنياتا بريدا سن ديفتي هذا مناسا بريد دوجي من بريدا خنا خيس نياتا كسي ديف دي من انت لقتني ما لك وخرج ديم بدي فلوخ يدرو كجاني جرامي كقبولات ينا جيمبر سكين تيجي قلبي ساجب سي خي خطدو
osuma hojii jiruu tana jiraachaa jiranii qananii tana keessaas jiraatanii addunyaan tun fiixansa jettee Oromoon. Uummanni keenya akka jiru bar duniyaan fiixansaa jira. Fiixansi ganama ni jira booda hin jiru. Yoo fedhanii dhufa yoo fedhanii bada. Guyyaa kan addunyaan tun osuma hedduu baddeetu. Miskiinummaa san dhufteetu. Haadha manaa kana wajjinis adda bahantu. Manni isaanii sanis gurgurame qabeenyi isaanii sanis faca'ee wanni hundi dirqim taate haati manaa tunis akka taatudha namni firraa deemtee heerumteetu. Qananiin arraan tana keessa hirtutu meebii akkatti haftutu. Xiqqoo yeroo jaan guyyaa tokko abbaan manaa keessiin heerumte kana wajjin dalagatanii jiruu bareedduu keessa seenan ammaas. Nasiiba bareedaa qabdee haati manaa tun. Arraas abbaa manaa tii wajjin dalagatanii jiruu bareedduu. Akkuma guyyaa duraa san ammas nyaataas dhiyeeffatanii guyyaa isaanumaa gattaa'e lukkuu ni beeytaami lukkuu tana tawaadamte isiidhaafis isaafis isaan lachuu wal bira kaatan isaanumaa akkana gattaa'e tokko ulaa dhadheetu yaa warra rabbii yaaboo sadaqaa naa buusaa beeleetiin jira eda waa nyaanne eega kaleetii waa takka afaan kiyya kanan seenne beeleetiin jira yaaboo sadaqaa naa buusaa jee alarraa lallabitu. Abbaan manaa kun gara laafee sana Maati. Lukkuma tana laxa lafaa godheeti. Itti kannee qayi lukkuu tana lachuutu fuudhii geessiif jee. Nuti akka feene haa taane. Laxa lafaa godhee gizee gabbaatu kanniteef duba miskiinticha saniif. Kanniteef hoggaa ol garagaltu booche duba. Tanuma imimmaan fuula isii tana hunda balleesse tanaa ol seene. Rifate abbaan manaa. Haadha mana kiyyaa. Maal taate yaa bareedduutiyyaa. Maal narraa taate fiqqabe maal taate ennaan bar gurbaan sadaqaana kadhate san kaniin kanneef san abbaa mana kiyyaa ka duraaniiti. Rabbiin qabeenya dila san hunda nurraa fudhatee isa akkas godhe gadduu garaana nyaate kennetti jiru jette duba. Abbaan manaa kunis boo'ee hoggaa akkas. Amma isaa boo'uu jiru. Jiruun tun jette waa akka garan qabdu jette akkuma Maati irra jette kanatti akkuma inni irra dhufe kana gaaf tokko tokko sadaqaanu kadhate wayita inni sadaqaanu kadhatu deemasii jee nuu nyaata bareedaas baafate dhufnaan ari'ee jee jetteen jennaan boo'ee abbaan manaa kunis bar gurbaan inni guyyaa san ari'e sun gurbaan inni guyyaa san ari'e san bar anaahii sadaqaa kadhachuuf laatee san dura guyyaa san dhaabbate san ana turee barii hijeen jechuudha. Akkana faraqaadha addunyaan tun hin beekamtu. Arra kadhabee rakkate kun boruu abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a. Hin beekamtu duniyaan tun. Kanaaf yaa uummata keenya waan isin himu fadhu kottaa akaraa teessaniif ol kaayadha. Miskiina ollaa keessan jiru laala. Waliif rahmata waliif jiidha. Innamaa yarhamu Allah min cibaadihi arruhamaa. Bar gabroota rabbii kanarraa warri rabbiin garaa laafuuf gabroota isaarraa warra garaa laafuuf ijaan. Ummata Nabii Muusaa keessatti seenaa takka isiniif haa dabalu. Ummata Nabii Muusaarraa gurbaan tokko abbaa qabeenyaati akka nama ayiliin galteef namni galteef addunyaan tun akka na bira turti jee yaadu hedduu ni beekame ibiin qotti yaa Muusaa jeen dhufee duba abbaan qabeenyaa an addunyaan tun ni dhuftiini qottiin hin beeka aneen kun gaafamiin miskiina utaa anaa himii jeen dhufee mee rabbii keenaa gaafadhu jeen mee rabbiin keenaa gaafadhu an qabeenya kiyya hundachii rabbii guute ni badamoo akkanuma na hojii turaanaa gaafadhu jennaan ni bada hajeen duba rabbi Muusaadhaaf himee Muusaan himeef yoom bada dafiinaa himii jennaan ama kudhanii arraa qabeenya kee kana waa takka na agartu jeen caphaan takkas biratti naftu jeen qabeenya dachii rabbi hunda waliin geessa kana caphaan takkas biratti naftu qabeenya kanarraa jeen haya namtichi nama rabbi sodaatu nama ayilii qabu dafee hayyoota walii yaame qabeenya kiyya kun baduuf ta'a akka inni hin banne maaliin godhuu qabaa je'ee gaafate gaafannaan mala dhaaniif kun dahaba biti jeen warqii tana heddommeesii bitii kaaye jaanen warqiin yeroo hundaa'uu irra qashtu qabeenya siidaa yeroo hundaa'uu yoo teesse olma guddachaa deemte maallaqee warquma deebisii kaayetii kaayaa deem jeen yoo warqiin kaayaa deemte maallaqni kee yeroo takkaa tuqamuu hin danda'u hayyoota gurguddaa walii yaame hayyoota waa'ee qabeenyaa jechuudha warra ikoonomiksii ta'an
gurguddaa walii yaame. Tokko kijeen mana jaari jeen. Qabeenya kee kana mana fooqilee adda addaa bakka adda addaa jaari jeen. Qabeenyi manaa yeroo hedduun badu jeen. Magaalaalee irraa bootaa jajjabduu irraa dachii bitii tijaari jeen. Dhabdee dhabdu mindaa isaallee taatu waan guddaa harkachaa deemta. Mala adda addaadha waan jarri hundi. Akka qabeenyi sun hin banne. Tokko immoo dachii biti. Dachii heddummeessi dachiilee qonnaa baay'isii biti jeen. Namtichi waan isaan jaaniin kana hunda deemee itti yaadee taa'ee xiqqoo. Dhiisi karaa kanaa miti karaa biraatiin hin itti yaadaa jee. Akkaan fedhe godhus wani rabbiin jeenaaf tunuma baddii odoo isiin hin banne waan takkaan fayyadamuu qaba jee. Waa'ee akhiraatti fayyadamuu qaba jee. Bakka karaan sadiitti wal ga'u karaan guddaan sadiitti wal ga'utti manneen gurguddaa galma gurguddaa jaaree guyyuu qaleechitti nama karaa deemu. Dur namni akka ammaa kana konkolaataan hin deemu miilaan lafa deema. Bakka karaan gurguddaa namatti waliif fitu. Namni baatii baa karaa deemee miilaan dhufa. Rakkate hedduu karaa deemee rakkate. Namoota rakkate kana walitti qabee nyaachisuu warra karaa deemu kana hunda nyaachisuu miskiina yataamaa nyaachisuu ragattaa'e. Osuma nyaachisuu ama kudhan ture. Ama kudhan yeroo ga'u ama kurnaffaadhaa qabeenyi isaa xiqqimtee hawaata akkasuma niin harkattu jaaniinsa yeroo ga'u qabeenyi isaa dachaa 2-3 hin dabalee jira hanga durirra. Dachaa 4-5 10 hin dabalee jira guddate qabeenyi isaa. Namtichi sun Nabi Muusaa deebi'e. Yaa Nabi Muusaa qabeenya keenya badanaan jette hin banne maaliif baduu dhabe rabbi naa gaafadhu rakkoo biraa jira. Nabi Muusaan ajaa'ibatti ta'e yaa rabbi waan na dhibee jira maali wanni sidhe namticha kana qabeenya isaa ni bada jette hin banne maalirraa jennaan rabbiin yaa Muusaa namticha kana inni nuu kasi garaa laafe miskiina meeqa rakkataa meeqa rakkoo baase qabeenya kiyyasan biraa guurachuun irrumaa hin qaanfadheef jee rabbi. Yaa Muusaa inni kasi garaa laafee angaraa jabaadhee biraa guurachuu waan numan taane jee rabbi. Hanganarrillee dachaa godheetiin ida'aaf innummaan amala isaatii fi haala isaa akkatti jirutti fufnaan jee jaan. Qabeenya keenya qabna. Rakkataa naannoo keenya jiruu fi miskiina nama karaa deemu. Rakkataadhaa hojii taanaan akka nu biraan bannee fi kana waadaa jira jechuudha. Nabiin keenya salawaatu rabbii wa salaamu alayhi sadaqaan jaan bar sadaqaan tun jaan qabeenyaati qabdu kana ni guddisti malee hin hirristu jaan nabiin salawaatu rabbii wa salaamu alayhi. Malaayikaa lamaa jira jaan warra waa sadaqatuuf malaayikoota lamaa jira jaan tokko ha sadaqatuuf du'aa'ii godha tokko kan sadaqanneef irratti abaarsa buusa. Allahumma aati munfiqan yaa rabbi khannatuuf khanni khalafa jajaan. Bakka bu'aa hasan daraniitiin oggaati xiqqoo kannete bakka bu'aa rabbi bakka sii buusa harkasaa gurguddaa saniin idu. Yaa rabbi khanniif namticha khannatuuf khannaa gurguddoo kadhoorkatuuf talafaa jejan. Yaa rabbi badii waan inni qabu kana dura bittinneesii balleessii jejan. Kanaaf inshaallah qabeenya keenyarraa miskiina nu cinaa jiru haa yaadannu. Duniyaan isiinuu waa xiqqoodha. If qofaaf qananii osoo hin taane naannoo keenya namni jirus akkamitti jira cinaa halaallu yoo nuti nama garaa laafu taane rabbiillee garaa nuu laafa. Innama yarhamullah min ibaadihi ruhamaa akkuma jenne san rabbiillee garaa nuu laafa akka rabbiillee rahmata nuu godhu yoo feetan ollaa keessan miskiina isin cinaa jiru harka laadhaa akka rabbiin harka isin laatu yoo feetan yoo nifi siree kuma takka babbareedduu qabaatte takka qofa rarrafta. Yoo makiinaa 50 qabaatte takka qofaan deemuu dandeessa. Yoo nifi mana 60-70 qabaatte tokko qofa keessa buluu dandeessa. Halkan tokko 60 keessa ni bulta hin bultu. Duniyaan tun isiinuu ooma xiqqoodha. Inshaallah jiruu bareedduu akka jiraannuuf gammachuun akka jiraannuuf miskiina nu cinaa jiru ollaa keenya jirus haa yaadannuun dhaamsa kootii baay'een isin galateeffadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.